हौजिक फाउबगी मरु एबा पाउदा सही नौरिबी नुपी फारगा लोक्सिन्दुना थमलुबगी मरालदा नुपा अमा सही निपानगी जेलगी फादोक पीख्रे चिंगनिंग खाइबना नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरिबाम लंबी फाउनद्रे अमसों सही असिगी ओइनसु कांगचिंगबगी थौरम पांगथोक्रे खुरुमजरी ISTV की पाउ मियंग ताबिरबसिंगबु ताराम नोक्जरी हौजि पाउ सदोंग बिजरी सही नौरिबी नुपी फारगा लोक्सिन्दुना थमलुबगी मरालदा नुपा अमा सही नेपाल की जेल की फादोक पीख्रे मसागी नुपी अमसों अंगांग लेरबा मियोय अमना सही नौरिबी नुपी मसा अमाबु फारगा लोक्सिन्दुना थमलुबगी मरालदा कोर्टना सही निपान जेलदा लेनबा अमसों फाइन ओइना लुपा लाख अमा थिननबा कोर्टना याथंग पीख्रे लाइरेंजम अवांग लेकाइदगी लाइरेंजम नावपसिंग सही कुलुमदोय अपोक्पा लेखिद्रबा लाइरेंजम मेरागी मथक्ता थारकपा केस अमगा मैलेनना स्पेशल जज पोक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 मणिपुर RK Pm-Istv की कोर्टा चटकीबा हियरिंगदा कोर्ट असिना मराल लेरे हाइना लौथोक्रबा लाइरेंजम ननावगी फादोक लौथोखिबनी चटकीबा सेंटेंस हियरिंग अदुदा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर N दिलचंद्रना कोर्ट थंकी वाफम अमदे डिफेंस काउंसिल न थंकी वाफम कोर्टना नकल अनिगी वातारबा अमसुंग केस का मैलेनबा रेकॉर्ड यंगलबा मतुंग कोर्टना कन्विक अदुबु सही निपान जेलदा लेनबा अमसुंग लुपा लाख अमा फाइन ओइना थिननबा याथंग पीखे करिगुमो फाइन असे थिबा तारबदी लुपा लिसिंग मरफु विक्टिम अदुदा पीगदबनी हाइनसु कोर्टना ताकिबो ऑर्डर अदुना पल्ले लोनना लौथोकिबा सेंटेंस की मतम अदुदगी भांगना हाना जेलदा लेरकपगी मतम अदु कक्थबदसु कोर्टना अयाबा पीखे हाइरी नोंग चुबदगी नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लुआंगचुम अमसुंग रांगखुंगी मरक्ता चिंगनिंग खाइदना नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरिबाम लंबी फाउनद्रे मस्त मरम ओइरगा लंबी की नाकन अनिमक्ता गाड़ी कया मरुम पंदुना लेरे हाइरे मफम असी नोंग हेक चुबगा हेक्ता निखाइगनबा मफमने लंबी असिबु सेमलिबा एजेंसी ABCI की PRO दगी फंगबा पाउदा चिंगनिंग खाइबगी लेखोम लैनांग सिंग सेंगदोकपगी थबक कन्ना चथरी ngasi नोंगमदी मफम असी सेंगदोकपदा मतम लौगनी हाइरे सही खुदिंगी पांगथोकबगुम सही एसिगिसु कांगचिंबगी थौरम कोनुंग ममांगदा पांगथोक्रे थौरम अदुगी मनुंग जना लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र अमसुंग सुभद्रागी मूर्ति सिंह कांगदा लेंखट्रिंगैदा चटनबीगी मतुंग इना श्री श्री गोविंदजी की टेंपल द मियामना हाइले कटुना याइपथौजा निनकिबगलिनना लाइनिंग लाइसोनगी ओइबा थौरम सिंह पांगथोक्तुना मसिंग यामलबा मियामना सरुक याखी थौरम अदुदा धर्म लाइनिंग लाइसोन चटनबीगी खेनबा थादोक्तुना तोंगान तोंगानबा फुरुपसिंगी मियोइसिंगना सरुक याखी तुंगदा लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र अमसुंग सुभद्रा की मूर्ति सिंह लेंथोरक्तुना कांग मथक्ता लेंसेलबा मतुंगदा मियामना कांग सिंगदुना थौगल तौखी कांग चिंबगी थौरम अदु असोय अंगाम थोक्तनबा अमसुंग मियामगी मतेंग पांगनबा पुलिस ट्रैफिक पुलिस मणिपुर फेयर सर्विस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच के वॉलंटियर अमसुंग लनाई मियोइसिंगना मतेंग पांगखी ngasi iramda manipur gi kunung ge kang singba manipur kang singba gobinji habsi am nungai ba akhoi gisu ani iramdam ni hin hau prup ni na asig ma kang sing si am nungai hau kidwa sahi kaya ta problem kaya thokidna manipur parja sida masa manai sin na siba tawba ngam na khibadu ngasi kang sing si aduki meeting nungai maramdi ishor sigi thaujana manipur gi hujik thoi ba tangdu leta da basi ngasi ishor lingthopi matam ga loinana masa manai gi su afaba bor piram sunu sik na ingba pusinu sangba manipur sida awana ta da ba oisnu haiwa khallo sida khoisu saru ya jabini Okhul Zenba passenger puba winger amagi driver amasung passenger nupi ama ngarang mongkot chepuda purakiba thodok Katho Katamnaulong amasung Tangkhul Naga Valley Students Association kanna yaningdaba phongdokli Lubasigi President amasung General Secretary na puna thadrak pacherol amada Mongkot Chepu Khulgi Sifna yu ngauraga passenger singda ki halakiba thawong yaningde
English ngani kulumdegi megi ahumdegi thorokliba irang asida pamdoba thodosing thoktuna bahonaduna lakibani adubu thengkhang kya da Imphal Ukrul lambida pamdoba thodok kya thoktuna lakli makhatana asigumba mungnaba thodok hengalaktanaba thodok asida January basing pung kunmari gi manungda puthokadabani natrabadi National Highway Chani Subna Ani Imphal Ukrul lambida Koki Singh chathok chachin tawbada athingba thamgani Ukrul district manungdasu chathok chachin tawba yaroi hairi First World Deaf Blind Day 2025 amasung Class 10 12 pass toroklaba amadi Junior Research Fellowship faglaba Disabilities Mahiroi Singh Handicap Development Foundation sinduna opagi choramama Pioneer Club Lamdeng Makhalekai da pangchokre ngasagi choramadu da Dhananmanjuri University Department of Philosophy ge Assistant Professor Chungkham Bhaigasandra IRE Group of Institutions Wangjingi Principal Dr. Narengbam Rajiv Kumar ISD Foundation ki Chairman Dr. Sapam Jasowanta amadi Pioneer Club Lamdengi President Khundrakwam Lokendro na singbana Presidium Member ina Saruyaki basingna American author Helen Adams Killer gi photo da highlight katuna ikai kunabasu utki tharanga mailenana Dr. Chungkham Bhaigasandana aikhoi mioi bada laik laisu tambraga amadi mit nakung na taraga fanglakwa wakhaloksing khara watpa angang singbu handicap ni haina aikhoina lobasi langani makoidasu normal person amana tawbungam daba tonganba wakhaloksing mayam ama yauri haiki tharongi sarogama oina ISD Foundation gi mahiroi singi tonganba jagoi seisu myam da utki angang singse numagi hong niyam sanan bayam ka hong asang achapa lingjung biniba parents singna hanaman singna isa di smai tawre na hopeless oi bisu ya hop simang da thambi ga tabani ai di singa ba sum pamjar ko ni na isa ana ba se pura ga singoi na langon singi matun se ai di ka ja graba kan mani ana angang se kari gi no ja moi gi energy se exhaust to hum dra ka ai masam sing se akoina namdrabani na sum kasi namdam helaga di nang do hen sonjal lakani ko masam sing se sin han bam dra ka lai adu ko iwe hen ba masi mapam chana matang chana angang singdari sinabada yam phagadra haina khanjai sima aduga saba matamda mit kumba kanu kumba si yariga yam pija bidaba moida vegetable sing aduga chakki chamchi khara handa hanbiraga mana masingna khare hena pija biba ayukta ising asaba ising lumbu saba siga phigi champra aduga phiga thakpa ene yam phagadra haina khanjai sagi magi body gu phagal adi magi mind su pharakadoi Indian Red Cross Society IRCS Thawbal District Branch ke Tarataro Suba Foundation de Thauram ngase Thawbal District Complex laiba counting hall da pangchokre Tharamadi da Deputy Commissioner Thawbal District su oiba IRCS Thawbal District Branch ke President Hana Kamai Thawbal District ke Jila Parishad Administrative Committee ki Chairperson Khundrakwam Soba IRCS Thawbal District Branch ke Vice President Dr. KSS Manglem Secretary Athopam Nabachandra Advisory Member Ex-Minister Dr. M. Nara Amadi Founder Patron Member National Awardee Lisam Ibotongna Athoba Mitunglen Singona Saruyaki Tharongi Mapung Eba Sarogama Oina IRCS Thawbal District Branch ke Annual Report Pathoktuna Punna Khangmina Bagalwenana Laglibatam Inisngani Kunmangadagi Kunipan Phawgi Nongna Thaupugadaba Secretary TH Rosen amasung Chairman K Sadananda Yauna Managing Committee ki Member Singda Charles Kusinaki Thawbal Branch asigi Annual Bulletin Nisingani Kunmari Kunmanga Athoiba Mithung Singna Phong Bagalwenana IRCS Bina Sinba State Amasung National Competition Gyada Mana Laura Kraba Mahirai Singda Kudol Podcast Subtamki DC Thawbal Hana Kamaina Buchal Sauba Madi Kathok Ningbagi Wakal Asi Isai Shadagi Horakba Itilamani Mioiba Kunai Gidamak IRCS Thawbal Branch ke Voluntary Member Singna Kathok Tuna Lalibasi Lakadaba Matamdasu Makatana Adumak Zathaduna Idamdamasi Apava Maikaida Ahongbama Purakna Honaminasi Haukibasai Singda IRCS ke volunteer Singna Kathopagalwenana Miang Gidamak Honakibakaya Adugidamak Apen Mafongdoki Last year and this year we have been shaken by the floods and natural calamities. Even this time you have done commendable jobs, and I would like to salute all of you for the jobs. I want all of us for the cooperation and also for the advice from the seniors and from everyone here.
and we will continue to do these commendable jobs even in the future. And also, not only this, when we do something, as Mahatma Gandhi has said, if you want a change, you should be the one to a change. You should be the change for the change of the people of this district. Not only this, to the extent of the state, to the nation and internationally. Advocate Ngangom T.S. Kumar Makatana Ilisingani Kunmangadagi Kunipan Fawa ISTV Network Legal Advisor Oina Bakhankre. ISTV Hek Hogdorapadagi Hona Advocate Ngangom T.S. Kumarna Legal Advisor Oiduna Lagli Oinana Network Asiki Legal Gamainaba Tauram Gasu Putoli. TMNPS na Sinduna LM Sanana Iba Manipur Amasung Kabo Tampak Haina Mingtonba Ladik Ama Ngasi Manipur Press Scripta Fongkre. Ladik Pongbagi Choramada Lamlai Esigi MLATS Ibomza Dhanamanjuri University ge former BC Dr. R.K. Nayansana Devi DM University ke Professor Dr. Sarachandra Longzamba Consumer Disputes Redressal Commission ge R.K. Sumitra Amadi UMO ge President M. Sarojini Lemina Maroiba Miyosingana Saryaki Tharanga Mailenena Inglisingani Kolumdogi Megi Tang Humda Tokiba Kangluki Ranga Duda Lekiraba Singi Mafamda Minute Ani Tumin Leptuna Ikai Kuna Utke Thoramada Tungan Tunganba Aiba Aibikiana Saryaki 11 kV gi panel sindokadaba maramna 132 by 33 by 11 kV kongba substation gi 11 kV outgoing feeder kudimak thasigi tang kunma pange yupung mangadege nungtili pung manga fawa mai mutkani shutdown manungda 11 kV yaripok 11 kV khongman 11 kV thambalkhong 11 kV wangkhai one substation na konba consumer sing mai phangloi haina substation 3 gi manager Nongthongbam Arungi Cherolna Kangalakle. Ngasi Yatra Kang Kumig Marilena Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana Sri Sri Govindaji Temple da Lai Kurum Kre. Sarasta Leriba Mipung Kudimak Ing the Signa Awat Apa Lehan Vidanaba Governor Nathoniki. How could we make it down Kuntramato sing a song number Modina Hingang Maya Lekagi Infaltural Traban Kai Kibadagi Tumjilak by Singna Punna Yum Zanirom Awaba. Takiba Singh relief material Karanatana Ngasi Pawa Karigumba public infrastructure financial Singh Basing Amata Lengaki Makadagi Mateng Pangba Laitri Haina Paumi Singonabada Awabataraba Mu Emina Fongdrali Handaki Isau Aduna Awabata Halaba Hingang Maya Lekagi Mue Kaya Yauna Waikong Maning Community Hall the Pangtokiba Paumi Singonabada Mangna Makata Arduna Kai Kiba Tural Torbana Si Semjinabagi Damak Hingang Chingdagi Lebak Loduna Siam Napa Sem Bahorapada Forest Department na ating mapirakwadagi. Kudong sadre na Water Resources Department na su torbana si Housing Public na di semjinbagi mong laitre. Atubada assessment togduna awabataraba singda lengaki makaydagi pangpham tokpa sing atubada panganbiu haiki. DC masamok so koin hanjan na lakpiu kamai tawrino sahabia lakpida ba thokriba thodok se akoi yam luna dip se yam luna kai maram oiraga akoi gi masida kai ga mangi ba siti soina na aduna adu mangi aduna de habu siti seng na kai gi matam dum khangraba tani returning wall chaliba maong mato mayam jing si am da koina separation ona pen da ba maruina mamang na khar returning wall si ahumnak 3 times sugra mari rak sugra returning wall dinga namma sama sakre sigi nammi ba mayam sing si maruina department side ge karam among da phagada ge aju kam ta lokot ba ade lambi ji da hujil lairiba nakan ani makse drain je amata yada ba tawhon ba je torok ta ba ona taina ba mawong da akoi mathan da form thagal u ade gi form du lalamme adu gi nangi property ge chana de adu taw di haina chom leraga akoi ji parja akoi ji da ngawrok pu gi phim ma la kan ji da akoi na pressman ji da akoi ji kitang hairaga masi ji na elar ka tawra kan da khara phagadra haina akoi na taseng na akoi press ni akoi na samaina kaujabane haba tare Paumi Singuna Baduda Saryakiba Joint Coordinating Committee Hingang Maya Lekai ki convener Dayanjam Santana Ising Isauduna Lekai Sida Awabakya Tahankre Lengang na Saramba returning wall se Mong Tana Saramdabana Torbana si Kai Kibani Isaoshina Yum Kaya Masung Yum the Yopa Sasan Kaya Mankre Asikumba Awabakya si Kong Naba Masung Matungda Amuhana Totanaba Pia Lenga Asina Tabak Pekatpio
खुदकी ओइना टर्बाइन कायबासी सेमजिननबा होनबदा कनागुम्बा खरना एट अपन पीरिबासी तोहनिंगदे लेकाईगी लेबाकी ओइबा थबकता अथिंगबा पिरकपासी मरम जादे पिया लेंगाकना मियांगी अवाबासी कोहनबा थबक पाइखटपियु हाइखी हंदकी इसिंग इसाउसिदा लेकाईसिगी युम तरामाथोय अमा चेंधकी युम यांखै मापल अमना साथीना सुई युम मौद्रात्रे अमना इसिंग चंगागा इमुंग मनुंगी अमांगता थोली अदुगा लोइनाना सन सीखी येन गानु अमदि हुइनि चिंगबा कया अमसु सीखी अदो मियोइबदी असिबदी यहोग्रे तोरेन तोरबान सी थोनब होनब मतमदा अनपुदा लैबा हंगांसिंग सिदगी लैबा लोगजगे न होनब मतमदा अथिंगबा अमा पिबिरि कोई सेफ एनवायरनमेंट कैंपेन कमिटी हाबा मसिगी चेयरमैन सिना मुतुम इनाउबी अपोकोगी मिंग लैखिद्रबा मुतुम थरजाव हाइबा मियोय सिना यामना तोइना अखोय सिंग सिदगी असिगुम्बा बर अकाय तुइची खुदकी ओइना मेंसिनब होनब मतमदा मांगना पुलिस पाव हेक पीबा लानागी ओइना सिनबसु नतबा प्रजा मयामगी ओइना खुंगंगसी कन्ननब होनाजबदा अथिंगबा से यारगदी लौथोकपियु इरनाईगी नत्रगा थिका ओइना तौबगी दमक्तदी माकी अथिंगबदु चनबियु अदुगा प्रजागी ओइना मयामगी ओइना तौरप मतमदि असिगुम्बा अथिंगबसी तौबिगनु करिगुम्बा मखाताना मयामगी ओइबा थबक थोरमदा अथिंगबा पिरलबदी सि मुतुम इनाउबी महाक मसादा लैकाय अमदी कमिटीना लौरपा एक्शनदा महाक मसाना याजगदौबनी हाइबो रिम्स लंबी अमसुंग रिम्स गेट माइकैरोमदा इलेक्ट्रिक रिसोर्सिंगना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अयाब यावदना पैसेंजर पुसिलकपा लाक्लिब जुलाई की थागे तांग अनिदगी थिंगजेले हाइना रिम्स गेट ट्रांसपोर्टर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ना लॉकटोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगी मिफमदा रिम्स गेट ट्रांसपोर्टर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के मीडिया कोऑर्डिनेटर केएस बोटा लुआंगना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पीबा रोड परमिट यावदबा ई रिक्सो कयाना पैसेंजर सर्विस तौशिलपदगे हाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोड परमिट पीदुना सही कयागी ममांगदगे पैसेंजर सर्विस तौलिबा रिम्स गेट की ड्राइवर सिंगा तोइना खना जैनब कया थोकले सही ऐसी मेगी तांग निपांदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ना चिरोल अमा थोकतना हौजी फाबगी ओइना इलेक्ट्रिक व्हीकल ई रिक्सो अमतदा रिम्स रोड माइकैदा अमदि रिम्स गेटा पैसेंजर सर्विस तौबगी अयाबा पीकिबा लेति हाइना खंगलकबसु लेरे एसपी ट्रैफिक इम्फाल वेस्ट तसु अइबा चिरोल खुसिनखरे मरम मसिना जेसिना खुदकी ओइबा मिफम पांगथोलगा खोंथांग असि लोखलपनी अदबो पैरा ट्रांसिट रिजर्व ओइना पुरकपसिंगदि जेसिना अथिंगबा असि कोंथोकनी हाइरि मखाटाना मांगना मखातारादुना रिम्स गेट फावरगा पैसेंजर सर्विस तौरिबा डीजल ऑटो रिक्सो पेट्रोल ऑटो रिक्सो अमदि ई रिक्सो सिंगी सोसाइटी नत्रगा एसोसिएशन की ड्राइवर सिंगना ऑथोरिटी के अयाब यावदना रिम्स हाइना चावना थारगा पैसेंजर सर्विस तौबदगी रिम्स हॉस्पिटल दा लायंगबा लाकपा पेशेंट क्यागी पोटमांग चेमांग क्या थिनबा होनबदा रिम्स गेट की ड्राइवर सिंगदा अवाबा क्या मायोंगनबदगी मरुओइना खोंथांग असि पैखटपनी रिम्स हॉस्पिटल दा इमरजेंसी ओइबा पेशेंट क्या लाकपदा कुदोंगचानबा रिम्स गेट फावरगा पैसेंजर सर्विस तौरिबा ऑटो सिंगी एसोसिएशन सोसाइटी की ड्राइवर सिंगना ख्वाइरमन कैथल माइकैरोमदगी पुरकपा पैसेंजर सिंग रिम्स गेट की अवांग थंगबदा लैबा पुलिस की वेरेक लैबा माइकैदा पैसेंजर थाबियु रिम्स गेट ट्रांसपोर्टर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ना लौरिबा वारेप असि रिम्स गेट फावरगा पैसेंजर सर्विस तौरिबा ऑटो सिंगसु सगपियु अमदि लमहेन टुहेन तौबा ड्राइवर सिंगदा लोखलकपा खोंथांगदा वारोबिगनु हाइखि हाइरिबा जुलाई की तारीख अनिसिदगी युमजकसन नुमिसिदगी हौरगा अखोई ड्राइव चथरगनी रिम्स हाइरिबा थारिबा खोथासे मसि लोकथोकपिरो अदुगो तसेंगना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पीबीरिबा ओरिजिन अमसुंग डेस्टिनेशन दु निखिना थारकन चेनबियु मदुदा अखोई रिम्स गेट ट्रांसपोर्टर कांगुनसु सपोर्ट तौजगे हाइबा वफमसिमा रिम्स गेट फावरगा चेलिबा रिम्स गेट की सोसाइटी एसोसिएशन नतबा हाइबा तारे रिम्स गेट ता पाक तौबा नतबा सिजिंगसे अवांग थंगबा बेरेक वेस्टर्न साइड टुदा पुलिस बेरेक लेबा अदोम नाकंदा थाबिरो हाइरिबा जुलाई की तारीख अनिसिदगी हाइरिबा गाड़ी सिंगसे अदुदा थाबिरो हाइबसुमसु अखोइना ngasiगी प्रेस मीट की खुतांगदा पाउ पिजरी कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए एस प्रेमचंद्रना एसीसी के मनुंग दलैबा मणिपुर तुरेल मपान चप्पल लंबी की सरुसिंगदा निंखाई खिबदगी तुरेल असिगी इसिंग इमाई वांखलकपा मतमदा तुरेल की लौनमबान लंबी कायरकपा याबा खुदोंचिबा मफम सिंह यावना सेमजन साजलिबा सिंह हक्केंगना चतुना यंगसिंख्रे बोरायंबी ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन टीएस रमेश यावना ग्राम पंचायत असिगी खुलाकपात ता हौजी एमएलए एस प्रेमचंद्रना असंग सेंफम पुथोक्तुना मणिपुर तुरेल मपान चटपा लंबी के सरुक खरदा निंखाई खिबा मफम सिंह सेमजन साजलिबा अदुसु यंगसिंखी मखाताना एमएलए ना हंदकी इसिंग इसाव अदुना
Wangu Sanangkhongda Culvert amagi Shutter Fakaiduna Ising Changkibadagi Ringban Kaikiba Apamsu Yengsenki MLS Premchandana Kumbi Esigi Jairel Lengang Tabi Kulakpat Wangu Sanangkhong Jingbagi Yamna Hena Kudong Tiba Tolokpayaba Mapamsing Yamna Ising Isaugi Kudong Tiba Gyadagi Mangjongana Kanana Tabasing Paikatnaba MLA da Thamki Renana MLA Nasu Kudong Tiba Yaba Mapamsing Tinta Batogdana Simjilagani Haina Miyamda Tazaba Thamki Board of Secondary Education Manipuri Lowa High School Living Certificate ki Compartmental Special Examination 2025 ase Manipur gi District Ayambada Jun gi tang kuntra dagi July gi tarir fawba pangtholagani maramaduna haidba matam asida ban blockade strike amadi makal amatagi agitation tawbiganu examination asi thagadoriba candidate singsu mai pakpa oishanu haina Board of Secondary Education Manipur gi Secretary S Jityalal Saramagi Cherolamana hairi Paugi Martana Tenba break am talozari Hi friends, adom gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidi gi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo biri. Novocam Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver son badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novocam Health Care na sajaba original Lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapjari. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matungna taram namok sari makataba pauda Ngasi ingyan ginini panba nimita Utra Sanglenda yang kumsaba sami kobagi laithok pangthokre haina Utra Sanglen sana kunungna thatharakpa cherolamana hairi Jerolasta makata arduna laithawasi sahi kum khudingi chatharakpa sana kunungi ingyan gi nini panba pangthokpa thoramni ngasi Utra gi laibungda angom ningthongna meira langduna khabam lakpa amadi luploi singyawna pangthokki hairi kum masida sasan marai tadana ba amadi sasan punamagi thawai Hamchatna danaba Miriel Hampoina danaba Maichau Radhamohana Matwai Mami Kaushanduna Layoiba Ikai Ningthogi Mafamda Thongniki Hairi Indigenous Youth Association of Kangleipak Yaki Lamjing Makada Tha Amagi Nongma Panba Nimet Asida Langwai Chingda Leiba Lining Thosana Mahi Kyongda Leiba Kyoiba Yaipathangi Thoramama Ngarang Pangchokre Yaki Advisor Y Meiraba Angomna Manipur da leriba maitei singna maraiba majatibu nushi hanana bahonabada lining laishon chanabi thaksi khasi asingang na chanaba honabada iyaka punna chapminariba member singna senglaba sanamahi kyong asida laktuna leibak miyanggi mahut silaga awa ana kokpiyu haiduna yaiphathongni thoramasi pangtokpani yaki pandamdi education health and socio economic haibasida maru oina chatpa lup amani haiki Yakshi Marui Bapandamdi, Ekogi, education, health, and socio-economy, high with the base of it. Madigi Hendokna, Equinangasi, Mapamza Lakshaisna, Ekoi, youth high singche, Manipur labor youth Maru in a mainly high with the Mete singche, Maribak Mazati, Ninge, Haitadin, Shian, Haitawde, Yanamada, Magi Sanabi, Adigi, lining like on, high but Taxi Kasimam, Nak was no Oikatoba Maramna, Ekoi Yaka Lunan, Nariba, Amadi, Sawat Piriba, Ekoi Isilina, Punamagna. Aikogi maitegi laifam senglaba laifam akoi sanam mai laifam jakhur makanda lebak sigi oiba hojik tangdu leita dana leibase masi yaksina lebak miyam gi mahut silakanda tangdu leita ba khunai ama porakna bigda makta aikogi
lakpiriba lingbirikliba punamakna thoi hapchang yangna maduda thabak tawjage pangjage haidna khoirambiu haiba simachu akoigi paudam ama oina pijari Kurukul Gram Panchayat ki Haikham Gaur Harina Chairman Ojina Manipur Social Audit Agency MSAA gi makada Social Audit Gram Sabha ama Kurukul PRI members in the Sindula Pangchokre Numerasida MGNRG gi makada sukiba thabak Senba Chahi Inisingani Kunithu Kulumdoi amadi PMAYZ Senba Chahi Inisingani Kunmatu Kunithu amadi Nisingani Kunithu Kulumdoi gi makada fangkiba beneficiary singi maramda Marik Chumba report ama miyamda thamki MSAA gi mihut oina Yosna Lama amadi Aribam Joy Sharma District Social Auditor Anina Saroyaki Loinana Imphal West District ki Ombudsman oina lebiriba Yumnam Laxman Irumgam Santa S Simon Administrative Group Kurukul GP Su Saroyaki Guest Singna MGNRGA amadi PMAYG gi maramda tawgadaba amadi tawroidaba guidelines sing miyamda thamki mifam asida paikhatkiba issues kya miyamda Marik Chumna Panchayat asigi GRS MIS concern amadi Panchayat Secretary na pakumpi ki hairi Jagat ki mabungo Sri Jagannath ki matik magunbu sakson bagi thoram senglaba ratha yatra kang singbana lakpada Manipur Pradesh Congress Committee na Manipur de laiba Hindu lining chapa sengda haraute amba phungtokpaga loinana efa pauzel piragli ngasi dagi hogodoriba thoram masina miyoibagi thamoida matam kya gi mamangdagi lerakpa phatraba charang naba wakhal kyabu isorgi mingkhai amadi matik magunbu saksonduna awaba kyabu kahan biduna miyamda anobo mangal amasung anobo lambi bibiba oirsano dharma zat kanglup kyana pullaga khunda minariba Manipur asi kalak yangthiba kaya thoktana amatta oiba wakhalonda ekoi khudi mak punna nusi sanana ningmin naduna Manipurda ingtappa hanjilakpa ana sunaba yaudaba tangdulai taba lamdam ama thoram asina lakpada Jagat ki mabungona pinabiba oirasanu haina cherolasina makhataragli Thadau Kukilon ki class 11 amadi 12 ki MIL textbook Chugil Lagjilbu Thimthuile Jaila Pros and Proiti Elite Higher Secondary School Kampuk with the Phongkre textbook asi Dr. DL Hafkip na editoroga Thadau Kuki Literature Society Manipur na phongmani Larik phongmagi choramasida TKLS ki chairman Dr. Ngamkho Hau Hafkif Secretary Amkholim Kipgen Finance Secretary Jamhau Hafkif Susaryaki Dr. Ngamkho Hau Hafkip na Council of Higher Secondary Education Manipur na khangalakpadagi matung ina textbook asi National Education Policy Risingani kun amasung National Curriculum Framework Risingani kulum doiga manahanduna putopani haiki Manipur Dramatic Union gi life member oina matam sangna lerambi theater amati film gi taibangda tomthil oina ngalambi Katrimayum Rasina thas ki tangkunda ikang khong da laikidabada Yaskoi Police Land laiba Manipur Dramatic Union na awaba phongdopagi mifam ama Union asigi hold the pangchokre Union asigi President S Kesoram na mayai tangbal loduna pangchokiba awaba phongdopagi mifam aduda artist amati member singna laikhidrabi ki thawaina taibang mapugi manakta ingna chingna leirunaba minute ani tumina leptuni kai khuna botke mahangna theater zakhonaba honaramba sing amuk nohongna ningsingbaga lenana theater gi thabak thoramda mention ma ngamlaroi daba watpa ma leheuragani amade leheuriba imong manungi awabada saru yari hairi Loisilapodamaro pau amhane bizari Sahi Nauri Binupi Faraga Lokshinduna Thamlubagi Maral da Nupa ama Sahi Nepal gi jail gi fadok pikre Jingning Kaibana National Highway Contract Taret Imphal Jiri Pham Lambi Phongnadre Amadi Sahi Asiki Oinasu Kangsungi Thoram Pangthokre How's the public? I still been a pizza Manipuri Pau Matanga Salojare, being Tabi with Simobukana.